svoj daljnji put, šta biste odabrali? Da li povratak u Kladušu ili pak odlazak negdje u Evropu? Samo sa babom. Kud on krene, mi krenemo sa. Kud babu ide, idemo. Kladuš, ali bez korpusa. Da. Bez korpusa, nek se čiste iz naših kuća, mi se vraćamo. Ali dok su oni u Kladuš, mi nikada tamo nećemo. Lećemo ovdje na cestu, umrijete od glad, ali dok je korpus u Kladuš, mi nećemo u Kladuš. Kako objašnjavate činjenicu da vas inostrani mediji, naročito u posljednje vrijeme, nazivaju lokalnim poslovnim čovjekom, svjesno ili nesvjesno prešutkujući činjenicu da ste vi dobili najveći broj glasova na prvim demokratskim izborima u bivšoj Bosni i Hercegovini? Ovo se želi prikazati inače u Velikoj Kladuši kao jedna lokalna pobuna i želi se prikazati kao borba za vlast na jednom parčetu BiH između Alije Izetbegovića i lokalnog poslovnog čovjeka. A kad se mene gleda kao poslovnog čovjeka, onda nijekom slučaju ne bi mogao biti lokalni. Činjenica je da je Agrokomerc prije njegove katastrofe bio na 24. mjestu na listi najvećih organizacija na prostorima ex-Jugoslavije. Prema tome to nije lokalna firma, niti sam ja lokalni poslovni čovjek.